joto milestone no phajar no sekango kulmungya faro tai joto tripura hani nai tonero nobo sekango Amit Shah phaimani yaglo sung khanaka koekta bin speech a speech obo phaimani ka official language ni jeta Hindi no promote khlainen bai phaimani karon sungnuka progressive use of Hindi no tinai kuma ko borok India ba Bharat hawo Hindi no prosper khlainani progressive use khlainen bagi abno prosper khlain phaitini wo sung Home Minister Amit Shah ni khugo khanaka je North East ni 40 ta basa borno nagari script no nadi ri bo kaisa salamani kok tongo abang ka belai seremu sisa amo chapa wiri mania Hindi no progressive use khlainen bagi Samano sungbo welcome klayu hain pono nijini sini basa no sengsekang kusugo maton nai abon ya salsa segang sungnuka Ministry of Home Affairs ni no official language ni secretary Ansuli Arya sung bin ko khnaka surai no sungbo saitung agin sibino songbidano kuno dinofono badakri je roman script bai habi mania hani abo sijakri songbidani mote inka abor sungnuka official secretary ni statement no bo surai no saka kunamte hai fix criteria kri tai Amit Shah je samani amongka totally political bini bason abon sung condemn khlayo bamdigi kuno dino sapok mania abo chaponon thanga ka abo jesin auditor abon against thang payu tinin je bor kok saiklang thangka kintu tini abon tiprahani tiprasa lukul nai tonero sanamu sungo je obongkha tripura hawongkha kaisa targeted discrimination hani botam khlaimangkha sababai khlaijak ngabo jara political elite jara elite borok political capture khlai tongnai tripurani political capture khlai tongnai tabo bishes ke je ruling party tongnai je BJP borok abono chapogui toniro suno suppress khlai toniro tini tebo udaharon nai nekeke Asamo bo BJP no abongkha state subject je language ka state subject state judino abono khlaiga ke khlaimanu karon all basangkha state ni subject si amagin sungnuka Tripura honga ka je Tripura ni je o je political will je Tripura ni political will mane je orin tabu ruling khlai tongnai rok boni muchung mas tongna nang sujak kamongkha abono je kok borok je tabu isung tongmani abongkha Tripura state ni issue si amakulu central ni lenden kri ama kino baikenga ke nukha Asamo Karbi Anglongo fully BJP run autonomous state council bonaro je Karbi Anglong autonomous district council unka BJP sorkar Dr. Tuli Ramrong Party bo BJP ni aro Karbi basano roman script situ tai kaise tebo nongni thani evidence by family kamongkha Dimasa basa tam sikibor Dimasa legend Dimasa primer obongkha Dimasa rokni aro naidi Himanta Biswa Sharma niji BJP ni Nondita Gorlasa bobo BJP ni Haplang constituency ni singtam nukha bongni je obongkha Council of Indian Institute of Languages tam nukha songoro obongkha Central Institute of Indian Languages Central Institute of Indian Languages so tai NCERT wo no Dimasa rokni omo sijak tongo roman okhor bainu amongkha Dimasa rokni roman okhor bai get si omongkha abono sinongkha je state issues amorongkha obo je cities naidi omo samongkha Prime Minister Manmohan omo Prime Minister sabo Narendra Modi tai bunai obo sabongkha Education Minister Government of India omo hagen tep tongo abono sane mala joto political will state ni inke tabu Dimasa rokni je ortam sibongni
or kam ke nai ne di lukro amo sunong ka thokogoi tonu tripura hani suno siklugi ton mani siklug mani kintu asam nai hi Dr. Himanta Biswa Sharma kere kebeng Dr. Himanta Biswa Sharma kebengya Dimasa rokno boni tamne kama among katama Dimasa refrain mane Dimasa ni simani okhor jebor khaiton tamasi nadi vowels letter tamasi ke Dimasa tamsi ke boni capital letters A E I O U ama vowels na A E I O U B D G H J amo joto amaka Dimasa basa boni je oi khor borok sinani ko mani obongka boroni ingkake amo bazaar publish khaijang moningke obongka Central Institute of Indian Languages take say SCRT by Central Institute of Indian Languages inke obonan je samaninka sungnong khawro thokogoi tono tiprasarno suppress klaitono tiprasarno sikilgi tono saba state government obono sabang sungke targeted discrimination khlajai to sung totally targeted abo sung sina nangnai tai kaisang kha mia IB ni exam thang pai kya IB department department samni andoro Ministry of Home Affairs ni andoro or translation cover sijaka tambai English offer by sijaka cover subject Ministry of Home Affairs ni obono saranai mani tabu omo jot ang sakabo to state is subject state matter sungnong kawro state to siklogi toniru chapogi toniru dominance abono no dominance tam khanai bosong kebang rok boni dominance khlainai sungno siklongna naimani omosi srai te prosa lukrok sinanang asungno hambai nani jamati abo obono nahrani phasing ni sai dongkha norni step tam tongnai ba obono ti tam sanai bas kang tamong nai nari sing to sini anron sing klain tongo klai bo thanai Dr. Milan Rani jamati abo nondita gorlos thani srungna nang srungthai nondita gorlos ta BJP ni minister cabinet minister state minister Assam ni bo nadi amna theng je punuma hai nadi borok abon nadi Dimasa rok anblom khaina nang borok thansake ngomani bagi borok khaina eboni roman script khlai toni ru ambo central level lo inke Dr. Milan Rani song bro doctorate khaikya Hindi subject go ino bro srungthai bon one sumo change ngthai je tiprasa lukrok nai tongmani abono no borok accept khlai tu tai srungnam nang borok aboma jagana borok saidaman mai amotang sia o je surong no tao home minister je cyclang thamani abong ka bini political speech abong ka totally political gimmick tabuk o andolon roman scripti usung je lama basa lai meni ba je andolon khlai je moni amno bo politics ni no tabuk sur rajniti ni neta simia potro potrika rok bo sai dongkha obo tipramo thani kaisa rajniti chal hai hini tam thani ngomno te naidi je rajniti ni chalon sanai rok amrok totally borok twist khlainai tamai ke o bake tabuk tiprasa lukurok no amo one suk thai bo ground te biang te amo political ni tipramo thani chal ni sai amo khang bol political thingmani si jera je sanai rok amo kuno political ni issue ya kuno rajniti ni chalia amo ka tiprasa rok sanmani si 1967 is mi sani phaipru tipramo thara asai kheba tipramo ta asai ya bakuno ono political party sani phekya bano amoto 1967 TUKS tong TUGS tong TSF tong 1967 68 disimi tiprasarok sane akui tui phebini enke bongni modenge kok ma sanai diginai borok ma kanai ma suru rajniti khamo tabuk a jaga bo rajniti hinja kale 6 schedule sanmani edisi sanma bo rajniti hinja ka tabuk 6 schedule tong lai 6 scheduled Jepro Reverend Nicholas Roy Bonizino 6 schedule nangnai o je bukung barat north east ni bukung barat no mutung gona ni ngake safeguard khlaina ni ngake protection ni bagi bongni culture identity no protection khlaina ni ngake bon bai 6 schedule kaisa provision nangnai hini nai samani abo oppose khlaijak abo ono bosong borok bai kintu apru Gopinath Bordoloi song JJM Reverend JJM Nicholas Roy song
बर' आबनो प्लां थांग आबनो बासिरिका जेकुनु दफानि सानथेनि मानथेनि गाय बाक्सा आबनो पलिटिकल हनि डाइभार्ट खालायो किन्तु आबो पलिटिकल या ताबो 6 शिड्यूल सानथेनि जों टिटिआरसि आगि 6 शिड्यूल सानथेनि बर' पलिटिकल होनजाखाना होनजागौ ताको नों कन्टेक्स्ट नायनायखाय माबा कुनु पलिटिकल इशू या पलिटिकल डिमान्ड या किन्तु बर'रक आबनो डाइभार्ट खालायनाय एटेनसन जे मेन इशूसनि डाइभार्ट खालायनाय नायो चिफ मिनिस्टार खालायनाय माहाय कायसा नौनि स्क्रिप्ट खालामनायनि सामाहाय ताबुक आसामा जनो पलिटिकल डाइभार्ट खालायनाय इशू डाइभार्ट खालायनाय मानथायनो टेप सिकुल तनायनि बागै आमाव नायमानि जाय तमानिसै